Treba li djetetu dopustiti da bude sve što poželi, pitanje je s kojim se susretne većina roditelja kada im njihovo najmilije pokaže afinitet prema nečemu s čim se baš i ne slažu. Ivana Iušić Doša na portalu Čuvarkuća objavila je pismo na tu temu sa zanimljivim primjerom iz prve ruke. Njezin sin želi postati smetlar. Ambicioznog 4-godišnjeg čuvara okoliša posjetio je Saša Knežić. Već 10 mjeseci Luka Došen otkrio svoju veliku ljubav. Bili smo na moru i ja sam bacala nešto u koš, on kak je puzao i mali je bio, nazdravlje, puzao je, on je dopuzao onda do koša da vidi šta ja to radim i sad to je njemu bilo jako interesantno. Ja sam rekla, evo, bacila sam smeće u koš i on je tu, wow, one face kak znaju djeca kad se oduševe radit. I onda, pošto se nije odvajao od tog koša, ja sam mu kasnije pokazala kako ću to smeće baciti u veliku kantu vani na dvorištu. I onda su došli smetlari pa sam mu pokazala kako to ide dalje i od onda se on zaljubio, u biti se zaljubio taj koš. Od tada u obitelji Doša neko vrijeme nije bilo kante za smeće jer bi je igrajući se Luka potrgao. Umjesto nje izvan dohvata ruku bila je obješena vreća, a on je za igru dobio lažno smeće. Ovdje je imao kozice. Pa kak nismo mogli izaći van, onda je prao balkon do besvijesti i to smo nabavili isto taj set, onda je tako se zabavio s tim. Zahvaljujući Luki, Došeni su s prijateljima Novu godinu dočekali uz kantu za smeće. S broda se ljeti nije vidjelo ni more ni otoci, već samo kanta, a maškare ne bi bile maškare bez smetlarskog odijela. Kad bi išli u parkić ili u zoološki vrt, morali smo prvo oko koševa sve pregledat, a onda eventualno pogledati životinje ili se poljuljati ili nešto. No ljubav nije stala samo na kantama i čišćenju, već se proširila na ekologiju. Ovdje je staklo, ovdje je papir, ovdje je plastika. Naučio je razvrstavati otpad, a novi je režim morala prihvatiti cijela obitelj. Čak je za djecu u vrtiću osmislio posebnu igru. Nisam ja sad to točno shvatila, teta mi je to manje više prepričala, ali uglavnom je to zamislio kao da su djeca razne vrste smeća koje se stavljaju na stolicu i sad tu igru mogu igrati njih više, tako da jer on ima želju i volju provesti nekakve svoje ideje i u vrtiću jer nije mu uvijek sve interesantno s čim se drugi igraju, nego on želi to baš da i drugi saznaju. Neki koji su doznali, kaže Ivana, zgražali su se, neki smijali, no ona je bila ponosna. Nimalo je ne smeta što je se sin zaljubio u smeće i njegovo zbrinjavanje. Dapače, mislim, to bi je baš super, zato što je to na neki način ta nekakva individualnost kod nas nije uopće izražena, mislim da je to loše, svako ima u sebi nekakve posebne te talente i sposobnosti. Ja mislim da se baš to treba razviti, bez obzira šta je to. Ne mogu svi biti ni sportaši, ni manekeni. I ja sam njega pustila zato što sam vidjela da to njega stvarno veseli. A meni ko mami najvažnije je da je čovjek zadovoljan i da je sretan. Mislim, ako njega to veseli, ok, ja ću mu to dati. A najsretniji je na smetlarskom kamionu. Za njega u čistoći se uvijek nađe posao za takve, znate, ali ne vjerujem ja da bi on došao. Pustilo ga bude to za par godina. Čim mu počne u prvi razred ići. Šta ćeš biti kad odrasteš? Smetlar. Ma ne, šta ja sad da kažem na to? Jel biš stvarno smetlar ili biš ti nešto drugo? Ma, biš smetlar. Ma ne budeš. Onda buš ti mene zamijeniti kad bom ja išao u penziju, jer može. I onda buš ti došao na moje radno mjesto. Dotad Luka čisti svoje susjedstvo. Svaki dan obiđe tržnicu u Španskom, nekad i po nekoliko sati u komadu. Naučila sam ga da ne smije dirati staklo i šprice, to je najvažnije. Ako vidi nešto baš jako neobično da mi onda kaže. Tako da nismo imali ni jedan što se toga tiče nikakav incident, osim što su ga na Jarunu 2 godine za redom na kontejneru su ga ose izbole. Jer kak je bilo ljeto i to se sve usmrdilo, on nije se htio maknuti i onda su ga upiknule. Evo, to je jedina nezgoda bila. I zašto ti ne voliš to smeće? Zato je to fuj i gari mi taj zrak. Da, zagađuje zrak. Sad, ti za oče stojam smeće. A Luka, šta još voliš raditi osim skupljati smeće? Pa samo skupiti smeće volim. Kada bi morao birati između čistog okoliša ili prljavog koji on mora očistiti, odgovor, kaže majka Ivana, nije crno-bijel. Draži mu je kad on ima šta za raditi, ali u isto vrijeme je on zapravo razočaran što ima toliko smeća. Tako da nekad si on zamisli da bi on to sve trebao čistiti, pa bude razočaran, pa ja pokušavam objasniti da je bitno da mi možemo napraviti ono što mi možemo. Mama, hoću nešto pojesti. Idemo sad kupiti muffin, zaslužio si muffin. Mama, daš ovaj nemoj bacit, dok pojedemo onda ću opet ići dok pojedem. Ali smrznut ćemo se, onda ćemo ići kući. Pa nećemo se smrznut. Ajde, gavlac imamo sad, može.
Ovuda dođi, ovuda idemo tu. Ja ću si uzeti mafin od višnje. Nakon mafina Luka je nastavio s poslom, ali i porukom zagađivačima. Šta bi poručio ljudima? Da to ne ode. A zbog čega? Zato jer mi to uništava zrak. Uništava Opet zrak. stakao!